Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Kablaaw para iti KB Shop iti Bukawkan Road, Baguio City. Manipod kani RJ. Ken kadakay amin na namang tartarabay iti drama nga unay daytan kaka. Ken iti sibupukela YouTube channel tayo Ajor Drama Tips TV. Shout out kada kayo amin ang likers, commenters, sharers, ken subscribers. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV, ti pakasaritaan anapauluan. The Lovers. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Unay daytan na panagpapintas mo, di ta sangot ni Sarmay nga na. Mabtak ta Sarmay. Na, impakita man na itabungal mo. Aset ko da iti tatang. Iso ti kinabak na nga da kanya. May mayat mitlaay, nagpostiso ka. Saanen a natural ti isem ko no kasta tatang. Aman, ada pumintas ka. Anyat servik artista ngay, no, dangipin mo, lita sangaw. Adupay mo't tinabati ang ngipon ko dito'y sango tatang. Pag-aayat mo, may pakpakita na tagugot mo. Sige tatang, rumuara kong tagor orayan ni darling ko. Ay, una day, tankaka. Unay daytan, Dexter anak. Pagwapo ka la pagwapo. Siyempre mo't ananan, tapno, may ayaw mo't tidandarlingan. Agkasar kay ngaminon Tapno saan mo mapansar sa rungkara nun. May mayat mo lang tikas tinanang, na agurno nga may pasay. Ado matan ti urnong mo iti bangko. Adapay dua abakam. Ay, mapnag mo ti sa nga kabaranggayan parchum ti dua abakam. Apurado kayo nanang. Kanwan gayam. Natartaraki ka kumpleto tingipin mo dita sango anak. Iso nga agpangipin kan, taado mo ti kwartam. Ay, amo yun nanang. Makyukyutan kanyak, indarling ka, itikas to langak. Di na kayat na itay agin pupugyak. Saka nga ron saan na makapampanaw dita sango ti Sarmeng. Di mo amaw, no sa dino ti pangiturong am tabis ngay maw. Ipan mo dita kan nigay, intun kwan, ipan mo manin dita kan nawan. Bayam lagtangaminan nga agsugargar, takumpormen ti turungan na. Aywan na niya. Amang ano, dagdag pogi points na itananang. Ay, sigurado day ta anak. Cute kanto, pay naawan ngipin mo. Iso anak cute ka manin, sugargar ta buok mo. Unay day tan kaka. Ay, hello cute darling. Nakag-cute ka, no kas nangagkat katawa ka.
makita talaga ti beauty. Uray si kamot, Dexter. Nag-cute ta sungom. Crush ko launay. Wala ta agkasungsungo ta. Para ta bungal. Un nga rod. Nagmaya ta buy-buyain. Uray siyakmot Kay kayat ko buy-buyain ta sungo makasta. Ang amom ka di Melissa. Ado ti manguy-uyaw, lumang lalais kanyak, kaboy ti kinabungik. Bay ida, Dexter, darling. Ta para kanyak ket sikat ti katairan. Tina, una daytan Melissa. Pudnumat. Mamatiak mo't kat di alab na klaunay takastak mo't kan ka. Thank you, Dexter, Ngam amum ka di, aday tuy mo't sungok ti pakalalaisa. Bungal alaat kung kunada ki din. Paaratan Ngam uraan niya ti bagbagada. Santa na dengdenggan. Umapal dalang iti kinaswikta. Wan nga rod. Ay, nag-cute ka talaga na makitkitak tagugot mo. Unay daytan kaka. Bayat mo ti agpalpalay lang dito'y park, lakay. Wan nga ron bakit? Preso ti angin na. Ado nga minti kay kayo dito'y. Apaggapuan ti oxygen na lang abon tayo. Nagsaya at ti magmag na ditoy. Kas mo tayo ti panagpag na pagnatay ti igid ti baybay. Sino dagiti makitak ngaglinlin na ilo ijay? Di mong biyangan lang iti aglinlin na ilo ni Tata Freedom damot na itabak. Masurunak lakay. Sana may bagay ka dagiti urangutang taglin na ilo iti publiko. Sino nga minaya nagtang orangutang? Nagijay anak matla ti urangutang Nagijay dabili sa kanday jay Dexter di dalagbain. Ay, boy am idabakit. No kayat mo aglin na ilo tamay. Unay daytan. Nangag mo ka diti ibagbagada, Dexter? Nangag ko baybayak lang. Bayan ta mabanog tingiwat na iti kadidilaw. Di mo ni parang tangiwa mo sila. Parang tasum. Kasla ka aswang. Nagloko na tan. Nagloko tao. Di talatay kaskaso ida. Magnatakit di nga agin nakbay. Oo, wala. Bayan ta nga aguy-uy ti dila na iti kasasaw. Unay daytan kaka. Apay lo agpangipon kan anak. Madi atatang. Ma'am, jak ngamin kayat nga namang uyaw kan ka na masaktanak. Diyo dingdinggan ida tatang. Saan ka masakitan? Iti pananguy-uyaw lakin ka. Saan? Awan riknam? Adda riknak tatang. Rikna ti agayat. Ay, unay daytan kaka. Makiasawa ka nga mina, intap no sardingan dakan. Dandanin tatang. Partakan niyo Ay, unay daytan. Adaw tinauyaw dito lugar tayaw. Oray kuma, no adda mabalinda. Mas daawak ka na gitatataw. Nagatal ti dildila da. Pati day agin tudun niya di takot. Lalaisan da kami ka ni Melissa. Diyo ngamin paapalan ida Di da ngamin kumit kita ka na kami Ta di minut kitaan ni da. Ay, daytan tumot sunguyaw. Adiyo pa ikan itingipon. Kasurundakit kitaan. Isungar pinapintas ka na kami na itananang. Natural kinapintas kang kinataraki. Ayunay daytan kaka. Ang madamag kuman anak. Diyo ka di pa'y kayat tagsimpa. Agpapas kami pa imot iti kinabarukan kinabalasang No, siyak ti masurat. Kayat kau ngagkasar kayawn. Una detan nanang. Pampanunutak ng paiso, Melissa. Anya ti pampanunutom, Dexter.
Agkasartan. Ha? Di mo kayat. Ay sa bagay, kayat ko taday tamat la titurungan na. Agbirok tang harudan iti ninong kan ninang ta. Ay, adu ti mabalin kong awisan ditang agninong kan agninang. Oras yak man. Isong agkasartaman laangan ngagpaisaw. Tapno maragsakan dananang kan tatang ta. Ay, naidetan ka. Asino mat nga ay dagitin nalayo aninang kan ninong yaw. Ni Auntie Pasha, ni Auntie Saleng, ni Auntie Flora, kan Uncle Banding nanang. Ha! Nagsisingpot dagi jay nanang. Simple, ngam makunamot nga daan. Apay ngay ngagkatawa kayo nanang. Agpapada kayo na iti sungaw. Anya? Pudno, nga damot mabalin dagi jay atat tao. Ngam, padayo kin ni Dexter Adida kayat kagpangipin. Ha? Di pa'y kat gugot to abi nun ti makita. Intun umisum kayo amin. Ay, unay daytan nanang. Inawis yumut kumaa dagiti amin anang lalais kada kayaw. Ta bareng sumaya at downtown. Automatic daytan nanang. Uray ni agin dudon niya kat inawis may. Very good, anak. Ta isupay ajay regalo naman. Patsyam, kuripot da dyan, anang. Kan adumat ti good friends me kan ni Dexter. Nala, di kay tuunay umis-isem nga raud, Ha? Apay ngay nanang? Wen tano umay to amin amanang laes, day tanto manan sunguyo ti sang kakita da. Ay kat very good ananang. Ta siyempre kasarmay. Rumbeng laeng nakapokus da kada kami. Unay daytan kaka. Naragsak ka pa nagkasangay. Thank you. Thank you, kayo. Ay da, magkapasuro na kitkitaan. Umanisem da ang mga parparang iti gugot da. Baka siguram ayabak Nagalas nga rod. Uray kumanong gugot ti baby ta cute akit kitaan. Dayta kat gugot nga dapangil na ni tagsumbangir. Alo, mangan takit ti bakat. Day takanam ti kitaam. Sana samsapali dita. Ay uray day tang kaka. Abalayan, nalpasan ti karlay sa dagiti ubeng. Wala balaya. Kitnay nakaragragsak na. Wen nga raud. Uray mo dagiti manang laes. Naragsak damot ata nabsug da. Oray lalaisin da dagiti duata, guwapaw kun guwapa damot. Ngipon lay ti sango ti kurang. Talaga mas kabalayan. Nanang! Tatang! Tatang! Yo! Kasla artista ti makitkitak. Anyan? Atan ngipon may, kali Melissa. Di milangin bagbaga, nakaparukod kamin sakbay ti kalaysa. Kan talaga ngayon kagaramyasan nga isuot ti drabe. Bayan may alaisin da kami latarag iti dakas ti panagpuspuso kan panagpampanunot na tattao. Awan kasi ti simple alangan anang tatang. Aywan matkit di Uyawan da kami. Basta nasaya ti raramidan may okay lang kada kami nanang. Pudno ti kunan ni Dexter nanang. Maawatan mi nga men ti pagannayasan dagiti dakes a puso ken panunot. Iso di kam nagpasulisog kadakwada. Tinapatag saan mi abibiyangan ida. Ken naragsak kami nga gasawa. Nga orayan niya piti lang amay. Ay, kasayaatan day ta anak. Mapagulidanan kayaw. Da kayaw ti ulidan da. Ay unay day tan kaka. Ken siguradaw anak umadan amang dildilaw ken manglalais ka na kayaw. Kan pagbabainan danday ta abalayan.
mabaindan iti inararamid da. Ay unay daytan kaka. Nagsaya at imparang yung ulidan, Dexter ken Melissa. Ket sapay la kuma ta matulad da ti kinaimbag nga impakita yo. Kastamutan ti kinatibker ken kinaragsakyo a lovers. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. The Lovers. Lito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ipanang tarabay.